Aku play pi warok ki pralog ki wasnyao suk wo pat ki video how new channel. Hakani ke video kwa open snyao japi wada maham sedang ke Iran ya katma ba wale. Te chwa wo sedang ladam pwe mu depu subscribe your new channel snyap hai subscribe. We knyon how to bel we am tu khnang wa yok ten cho cho pi yo ki video wa thame te ton sedang kat wadang mi kisngi nang jor iya kenok kawi ya kawi wan ka US le da kenok ko ya ka Iran we kam jo ka Iran le da kenok ko ya ka US we what halor wa em ka ceasefire haperdi kini ki ari katma kten haperdi u Donald Trump wa ki he ka Iran dang pteng ko man la kisngi we kani katma pu yo dor ukut ko do kam ni hi we idaw wa ong kam teto what la da jan poi ka sngi wo ya kalam yasuk ka US wa ka Iran hakasin wa ar tangwa mpuyodor wo yabaki uyasuk we myodor uman ko ko success nei bha u chief negotiator ka Iran Muhammad Bagher Ghalibaf le daong u wadang ya jnga jing mut bha haperdi ka US wa ka Iran we dang bon bha ki problem wa kongsan bha haperdi yongki ki wompu em udep solve ki dei wa ong le wa ka US le em ko ki red lines we de em le ki deal ki wada ya pediang ki tang wala da ong wan wada jan poi cha upot wo yasuk na aite dang jingai ba doi ne nei te da maham jor ule ya ka US dei wa ong wa ka teren da man ko ko wapan kre wo sit ka la ne e ju bab dei wa khor ne la da jia was dang biang ka US ya ka thma da ong ule wa kam wa man ka te ka Iran da man ko ko wapan kre wo ya khun we sit ka la kam te la da bakla ka US khajiak le das dang ki wa tek ya ka dei wa penem kam da ki bor chi pai we ye ni da ong u hadin wada khang biang ka Iran ya ka Strait of Hormuz nei da wa tang khan ka US ya ki kendon wada bo da ka Iran hei por wa wai ko ya ka we ite to chi sngi don hi da ong u le wa kam wa man ka te ki chipai ka Iran da man ki wa pen khre wo ya khun ya ka thma wa ka US nei bha ka Iran memu chani ko ya ka US kat wa ka ceasefire haperdi yong ki le ukut ko hakani ka Wednesday wa wan we la da mpten ya ka ceasefire da hab man hi ki wa pen khre wo yakun wa ka US we u Donald Trump le da ong unin ka sngi wa ka ceasefire de jan poi ko chawakut we ite to hakani ka Wednesday wa wan we la da ya bait ne myo ya ka deal wa ka Iran mpten de ya ka ceasefire tangwa usdang no ka US wo no bom ya ka Iran we mto hidu ite le u senior commander ka Islamic Revolutionary Guard Corps ka Iran le da ong u wala rapteng biang katma hapardi ka Iran wa ka US daw kala no ko cha katma ba wale nei ba ka Iran le daw panam kam no ko da ki missile yong ka ki wadang dep chna ko hakini ki bnai te weile ong u kamte nei ba la da ya hir thma du ka Iran wa ka US hi klem ya chimbanta ki wi won kiri man ko katma ba wale tangwa ini I ong ukam ni ye uman wada em ki wi won kiri ki wada ya kular wa ka Iran wala das dang biang ka US ya ka thma daw ya rap ki ya ka Iran ye uman ka China ne ka Russia ne ka South Korea ne ye uman penda ka Pakistan hile ka wa ak hok bha boy te chet ka la ko Donald Trump we la da ya rap ki te ki wi won kiri sa ki wi won kiri le ye ki u ya rap ya ka US kamte daw ka la thma ba wali ko we du kat te hi da kut lut waro ichai te kat wadang mi kisngi nang snyau tin wo up we ka per thai le nang chong sir ko kham tam kat te wada jan kut ka ceasefire ha perdi ka Iran wa ka US ki wa man le ki wada ya pen khre wo ya hir thama sachi sen lada yo ya ka deal we lada ten biang ya ka ceasefire te du kini don hiki wa kwa open snyau chapi ya subscribe we like di ki video khanang wa yok ten cho cho phiu yo ye ki video wa thame khub le chibon